Danas sam rešio da vam snimim klip o mojih 5 omiljenih filmova. To vam je ujedno i savjet šta da radite kad vam je dosadno. Evo ide raspust i ujedno možete i da ih pogledate. Prvi film koji želim da vam predložim ima prvi i drugi deo. Zove se Now You See Me i to je priča o 5 iluzionista. Film je neverovatno zanimljiv, uzbudljiv i ima akcije. Dešavaju se nemoguće stvari i glumci su sve legende. Drugi film je akcija. Glavnu ulogu igra Keanu Reeves. Pretpostavljam da ste svi vi gledali Matrix. Ako nije, on je bez veze. Film se zove John Wick. Keanu Reeves glumi najtraženijeg plaćenog ubicu. I kroz cijeli film se sveti. Drugi deo izlazi ove godine, jedva čekam da ga pogledam. Treći film je Hitcher. On je malo stariji film, ali mnogo mi se sviđa. To je priča o momku i devojci koji pokušavaju da prežive od jednog autostopera. Četvrti film je Mad Max. Muzika, akcija, efekti, sve je odlično odrađeno. I naravno, Charlize Theron. Oženit ću je jednog dana. I naravno, ukapirali ste da vam pričamo o novoj verziji Mad Maxa. Staru nisam ni gledao. I za kraj, ako volite horore, imam jedan predlog za vas. Ali ako se plašite... Film se zove Horror Hotel ili Hotel pakla, kako god. Film je izašao 2016. godine i stvarno je strašan. To je to, vi mi pišite koji su vaši omiljeni filmovi, a mi se vidimo za 7 dana.